Hi guys, mayong buntag adun ako ipakita kanyo guys kining dahon nga ngilag sago size. Mo na dahon nga sago size guys. Gwapo ning dahon nga sago size guys kay ilimpyo ni sa mga bangko, sa mga sira sa mga lukob. Ibanyos ning dahon guys sa mga bangko aron mahamis ang mga bangko guys. Pwede ni sa mga kuwayan di banyos hamis kayo ang mong bangko ni guys ug kining kuwayan ug ibanyos aning mong dahon kining tawag og sago sahis. Salamat guys sa pagtanaw ninyo sa akong videos. Huwag kayo mo kalimot sa pagsuporta Zigaw TV ug sa pag-like, subscribe ug daghang videos nga mo tanawan. Salamat guys, thank you.